Twahemwiriwe bakunzi bacu ba Scott TV show turasujeho mere mwese tubifuriza umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikira mwebwe mwahisemo gukurikira Scott TV show tubahaye ikaze ndetse tubifuriza n'ibihe byiza. Rero uyu munsi ni tariki zitatu zo kuwa gatatu 2025 umugoroba rero tugiye kubaheza update uko imirwano yifashe muri kano kanya, aho nubundi ingabo z'u Burundi zikomeje kohereza amasasu menshi cyane mu gace ka Kamanyura na Gatogota, aho hose amazu y'abaturage akaba akomeje gusenyuka bitewe n'imbunda zikomeye, amasasu amaroketi akomeje kurasa mu baturage bahariya Kamanyura, ndetse kugeza ubu ngubu amasasu akaba akomeje kuba menshi cyane n'ubundi mu gace ka Ruvunge, ako M23 ikaba itaragera mu mujyi wa Ruvunge. Kugeza ubu ngubu bakaba bageze mu gace kitwa Kanganyiro kuri station n'ubundi ya polisi iri hariya. Amakuru aturuka hirya no hino avuga ko n'ubundi M23 ishobora kuba yageze muri Ruvunge, ntiragera muri Ruvunge ariko iri mu nkengero yaho, ariko kugeza yafashe yije mu gace kayo ka mbere, iri mu nkengero zaho, ariko ikaba FARDC ikaba yabayibamba. Kugeza ubu ngubu bivugwa ko harimo regima zirimo abasirikare b'abanyamurenge bakomeje n'ubundi kuba ibamba muri gace ka Ruvunge, bakavuga ko batashobora kuva muri Ruvunge. Ikindi ingabo z'uburundi nazo zikakomeza zikarasa amasasu mu baturage bari hariya Kamanyura ndetse na Gatogota. Abaturage benshi bakomeretse, abandi bahasiga ubuzima, amazu adafite umubare akaba yamaze gusenyuka bitewe n'imbunda nyinshi zikomeye bananiwe kuri zirasa ku mwanzi wabo uwo bahangana, bakazirasa mu baturage. Aho ingabo za FARDC ziri ni milimetero 3 kugira ngo ugere muri Ruvunge. Urumva ko Ruvunge bamaze kwikandagizamo amaguru, kubera ko n'ubundi ingabo z'u Burundi zikomeje kohereza ingabo amasasu. Rero twageze kumwe n'umunyamakuru wacu uri hara mu gace ka Kamanyura, tugiye kutugezaho n'ubundi amakuru uko byifashe, atubwire urugamba rugeze hehe, urugamba ni hehe rukwerekeza, kugira ngo abantu benshi bakomeje kuvuga ko Ruvunge yabaye tombe, abandi bakavuga ko ingabo za FARDC n'abazarenda bamaze kwinjira muri Katogota ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero tukaba tugiye kumubwira atugezaho amakuru uko byifashe, atubwire ese intambara igeze hehe. Rero reka tumutegere atubwire uko byifashe muri aka kanya. Ariko batangiye saa 11 n'iminota 45 mu masaha y'iwacu ya mu gitondo cy'uyu munsi wa gatatu. Ariko ngabazaga kugira ngo banze mbeshuze amakuru y'indi ya porte parole uri akalonji yavuze kuko Katogota bayigaruriye Kasiba. Icyo ni kinyoma. Katogota bayifashe se bigeze bayigeramo. Katogota ntabwo bigeze bayigeramo, baje gutera ingabo za FC zirabasukuma zibageza Rubarika barayifata, Mitindini barayifata, ariko intambara iremeye na hitwa kuri Samile cyangwa se ku cyicaro cya la polisi hagati ya Kanganiro na hagati ya Ruvunge. Urabona bageze hariya kuri Samile cyangwa se kuri cyicaro cya la polisi, uko kera bunamiye neza centre ya Ruvunge. Ariko rero kibangamiye cyane abaturage hano mu Kamanyura n'imbunda zishinze hariya mu Binyange, arandi makomvari kuva mu Burundi bari kuyatera neza hano mu muhanda wa Kamanyura. Ubu abantu bose bajwangare bari mu mazu mukuri ntituramenya yaya makompora. Bamaze kwatera amakompora 5 muri gitondo nyine kuva igihe bahereye kugeza amasaha turi kuvugana, kubera ko nta muntu uri gusohoka ngo abe ngubera kwibarabara cyangwa se azunguruke. Twavuga ngo izo yangirije ni ibi turaza kubikurikira byenda habaye nk'ituze, ariko kugira ko bamaze kwatera amakompora 5 naho ikaziba. Urugamba rwatangiye mu gitondo ko turavugana n'abantu bari Kaziba kugeza amasaha ruracyarimo, ariko kuvuga ngo bigaruriye Kaziba ayo n'amakuru y'ibinyoma, dore ko baza bashaka kwishimisha ngo
bavuga amakuru y'ibinyoma atari kuri tere. Ni ikinyoma kabisa katogota ingabo za AFC zirimo. Kamanyori ingabo za AFC zirimo, Rubarika ingabo za AFC zirimo, ahantu bari kurwanira neza ni mu marembo bari kwinjira mu mujyi wa Ruvunge Rwanda Munyama. Hanyuma tukiri imbere bimeze gute? Aho kuri sani cyangwa so kuri biro ya polisi tena abantu bamenyera umuhanda barahabona ahantu bageze no muri Ruvunge centre ni kuri 3 kilometre. Kilometre 3 urumva rero umujyi wa Ruvunge bawusatiriye bari hafi kubi. Hanyuma tugaruke kuri izi mbunda zikomeje kurasa mu baturage. Uranyumva Boris? Nakumva. Izi mbunda amakuru ari kuvuga yuko ngo zishinze kuri aka gasozi mu Binyange, ariko kandi andi makuru ari kwemeza yuko abisasuye kuyava mu Burundi, ibindi bikava ahitwa mu Binyange. Rero mu Binyange hafi hariya hafi na Ruvunge n'ahantu abantu bakaza bakunda gushurira nyine bagegera bitewe n'uko ubwatsi bwa bwashize hariya n'irango rirengeye. Niwe imbunda ziri kuva ariko izindi ziri kuri Burundi, nibo bari mu gushiringa hano neza mu baturage Kamanyora ko barananirwa kurwana nabo bari kumwe ku rugamba, ariko igitangaza bakarasa ibisasu hano mu baturage neza mu mujyi ndani muri santre ya Kamanyora. Kuko nari kubwiye nyine nuko niko bimeze. Hanyuma kandi yabo ni semba no gusemba abantu, dore ko bazi Kamanyora ko harimo abantu kandi ngo abo bantu bose ngo bakabavuga ko bashigikiye AFM 23 aho kuvuga ko ari abanyekongo nk'abandi. Urebe none batangiye kuvuga ngo babasharinge babicishe amakompora babicishe isasu. Niya migandi yabo yo gutemba abantu, niyo mpamvu nawe urareba se ngo Kamanyora rugamba ruhari rugamba ruri hafi na Ruvunge, aho kuvuga ngo batere amakompora hari aho bari kurwanya bakatambuza bakaza kuyatera no Kamanyora. N'ibintu bitangaje kandi ibintu abantu bari kwibaza bakabura igisubizo bana Munyama. Rero ngaye uko byifashe aho uko urugamba rwifashe muri aka kanya Ayamasaha. Rero ingabo z'u Burundi imbonerakure n'ingabo zandashimiye batangiye kurasa bari Burundi bohereza za rokete mu baturage no muri position za FC23. M23 yo izimiriza umuriro aho uturuka ko ubungu abarundi batangiye kurasa bari ibujumbura cyangwa iburundi. FC23 hari andi mahitamo ifite, barambuka bajye i Burundi kuko ntabwo bakwihanganira kugira ngo amasasu ave i Bujumbura aze asange abantu mu gihugu cyabo. Urumva n'ubushotoranye ingabo z'u Burundi zikomeje gukora kubera ko bakomeje kohereza amaroketi, kandi abarundi kugeza ubu ngubu abaturage bakomeje abenshi bakomeje guhunga, bari haraza gatogota ndetse n'abahariya za Kamanyora abenshi bari kuza n'undi bahunga, abandi bikikingana mu mazu kubera izi mbunda ziremereye cyane za roketi zigasenya amazu. Kugeza ubu ngubu rero urugamba ruracari rwose, ari Kaziba bamaze gufata n'ibindi birindiro bikomeye hari muri Kaziba. urugamba ruracakomeje muri ka gace ka Kaziba. Rero FC23 ikomeje n'undi kwakira